салому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Навниҳолони тими Истиқлол чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Ва чӣ тавре ки шумо дида истодаед, имрӯз дар меҳмонии печтоби замон футболбозони навраси Академияи кӯдакон ва наврасони Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд иштирок мекунанд ва ҳамчунин устодони соҳаи варзиш дар самти футбол меҳмони мо ҳастанд. Қабл аз оғози суҳбат дар студия ман таклиф мекунам як наворро ҳамроҳ тамошо кунем. Сипас шурӯъ мекунем ба суҳбати студия. Марҳамат. инҷо наврасон барои тармим омаданд. ин гурӯҳ дӯстдорони футбол мебошанд. онҳо дар умум беш аз 90 нафаранд. ҳафтаи 3 маротиба машқ мекунанд то бозингари хуби соҳавӣ гарданд. омода кардани мутахассиси хуби соҳаи варзишро дар футбол Академияи навтаъсиси Истиқлол гурӯҳ ба ӯҳда гирифтааст. И мы уверены, что из этих 90 многие станут профессиональными футболистами, так как мы сотрудничаем с Истиклолом и с многими другими компаниями. Видно, что у ребят уже есть футбольная школа, что они уже когда-то занимались, но еще надо много работать с ними. Арон Чернишков ёрдамчии тренери Академияи Истиқлол гурӯҳ аст. ӯ 20 сола мебошад. То имрӯз ҳамчун тренери шахсӣ фаъолият намудааст ва футболбозони ҷавонро ба дастаҳои пурқуввати кишварҳои Аврупо омода намудааст. мегӯяд 4 футболбоз ҳоло дар дастаҳои футболи Испания фаъолияти касбӣ мебаранд. имрӯз бошад вай наврасони на танҳо шаҳри Хуҷанд, балки вилоятро барои футболбози ҳирфаӣ гардидан омода мекунад. ман барои машқ кардани футбол омадаам. бароям ки ман футболро хеле дӯст медорам ва мехоҳам калон шавам футболисти номардори Тоҷикистон шавам. писари ман год рождени 2010 Шолмонов Мустафо. ман мехоҳам ҳамин Академияи Истиқлол ба ҳамроҳ карда як бозингарӣ вай кунам. футболро шавқи шад писари ман. футболро шавқи шад, чунки Академияи Истиқлол дар вилояти Суғд шода шуд беҳтарини академия. барои ҳамон фарзандам бо ба ҳамин Истиқлол академия додам. Академияи Истиқлол гурӯҳ бо дастаи футболи Истиқлоли пойтахт ҳамкории зич дорад. Академия барои дастаи Истиқлол наврасони ҳирфавии футболро омода карда пешниҳод менамояд то дар ҳамкорӣ ба рушди футболи тоҷик саҳме назар рас гузорад. Академияи Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд наврасонро ҷалб карда истодааст ки барои омода сохтани футболбозони беҳтарин барои тими миллӣ. Академияи Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд қабули наврасонро 8 сола то 16 солаи қабул менамояд. барои рушди футболи тоҷик шароитро васеъ карда истодаем. Академияи Истиқлол гурӯҳ навтаъсис аст. ҳоло беш аз 90 наврасони аз 6 то 16 соларо ҷамъ намудааст ки онҳо футболро дӯст медоранд. ҳадафи академия ин дастгирии наврасон ва омода кардани онҳо ба мусобиқаҳои байналмилалии футбол мебошад. хуб, ҳамроҳ наворро тамошо кардем ва қабл аз ҳама аз шумо пурсидани ҳастам ки идеяи таъсис додани Академияи футболи кӯдакон ва наврасони Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд кай ва чӣ хел ба миён омад? марҳамат. мо ҳамин сол футбол боз мекардем. ҳама каса муассиси Истиқлол гурӯҳ футбол ташкил карданд, турнир ташкил карданд, ҷоми Истиқлол гурӯҳ ташкил карданд. ҳамунҷо идея омад ки худи шахсан Фирӯз Азимҷонов гуфтанд ки ҳамин барои дастгирии наврасон, дастгирии ҷавонона тайёр кардан барои футболбозони беҳтарин шудан. ҳамин чӣ намерасад мо академия гуфтам Фирдавс Тӯраев кардушон. ҳамин саволо омаду маслиҳат карда гуфтем ки франшизи Академияи Истиқлолро мегирем. гуфтам маслиҳат кардем. ҳамин мо як моҳ шуд ки таъсис додем ҳамин чиза Истиқлол. ҳамин шахсан Фирӯз Азимҷонов ҳамин дастгирӣ кардан бо роҳбарии ҳамон одам Академияи Истиқлол дар вилояти Суғд ташкил карда шуд. ҳозир 90 нафар кӯдакон наврасонро ҷамъовар кардем. машқҳо дар як ҳафта 3 маротиба мебошад. ҳафтаи дуюм аст ки машқҳо саршудагӣ. мақсад мураббиҳо 3 нафар мебошад. мураббиҳо 3 нафари асосишон иҷозатномаи байналмилалӣ гирифтагӣ барои пешрафти ҷавонони наврасон барои ватандӯстию футболбози беҳтарин шудан пеш бурдосем. бисёр хуб. вақте ки шумо ҳамин кӯдакону наврасонро интихоб мекунед ба ҳайси футболбоз, бештар ба кадом
хуб ҳолат аҳамият дода мешавад. Чӣ чизро бештар ба эътибор мегиред? Худи мураббиён ё сармураббӣ ҳам иштирок мекунанд ҳангоми масалан интихоби ҳамин? барои қабули наврасонҳои ҷавонон муоина мегузаранд, ҷисман тайёр бошанд, ақлон тайёр бошанд, бо чӣ бошад, техника, ҳама ҷиҳати арӯи футболш ҳамаш нигоҳ карда қабул менамоем. Так как мы недавно приступили к тренировочным занятиям, сейчас у нас получается около 90 игроков, получается, числится в академии. То есть, когда мы ведем отбор, мы ссылаемся на их технические уже данные, на умственные данные. То есть, уже можно увидеть в ребенке те качества, которые уже развиты хорошо. То есть, каждый ребенок сейчас, как мы знаем, футбол — это мировая игра, и у нас, получается, в каждом, можно сказать, доме важные матчи, Лига чемпионов, без разницы, чемпионат мира, все семьями собираются и смотрят футбол. Поэтому сейчас футбол — это, можно сказать, мировая игра, которая затрагивает сердца многих, получается, домов. И касательно отбора игроков нашей академии, то есть сейчас двери для нас всех открыты, но в дальнейшем мы планируем, обязательно будем делать частичный отбор каждого игрока, то есть те, кто будут проходить наши критерии отбора, в дальнейшем будут оставаться в академии, и мы планируем же в дальнейшем, так как развить свою инфраструктуру, в дальнейшем у нас будет, получается, большой поток с других, естественно, и регионов, и, естественно, скорее всего, со столицы. Много игроков будет приезжать, и все будут, я думаю, мечтать попасть в нашу академию. ба фикри шумо чӣ бештар киҳо ҳамин ба академияи футболи истиқлол аъзо шуда шомил шуда метавонанд? ба фикри ман ҳозир ҳамихеб рафтаст, ҳамаи хоҳишмандон, масалан кӯдакон, наврасони хоҳишманд ҳама метавонанд? ҳозир ҳамихед мо нав таъсис ҳастем. ҳозир бе ягон хел адбор омада машқ кардосиянд. ҳамин вақте ки стадиони худ, вақте ки пайдо мекунем стадиони худ, сони тренерҳо адбор мекунанд. яъне аллакай баъд интихоб мешавад. Аз ҳамон машқу тамрин маълум мегардад ки воқеан ҳам кадоме аз ин наврасон дар ҳақиқат як оянда қадамҳои устувори худро ба ҳамин футболи тоҷик гузоштанаш мумкин аст. бисёр хуб. Бо худи ҳамин наврасон ҳам суҳбат шуданӣ ҳастам. Кадоме аз шумо хоҳишманд фикри худро мегӯед? Хуб, марҳамат, шумо чанд сол ҳастед? Ман 15 сол ҳастам. Мехоҳам ба ҳамин командаи истиқлол дароям. хуш. ҳоло шумо ба академия омадед, аъзо шудед? аъзо шудам. Машқ карда истодед? карда истодам. шуморо ки овард ба ҳамин академия? Худатон ё ҳамроҳи падар, модар? ҳамроҳи амакам. амакатон оварданд. Чӣ гуфта? маҷбурӣ оварданд? Не, ҳамчун гуфтанд ки академия биромад, ман худам гуфтам маро беред онҷо, баъд амакам овардам. қабл аз он ки шумо ба ҳамин академияи футболи истиқлол омадед, шумо дар майдончаҳои варзишӣ назди ҳавлигӣ, назди мактабӣ ҳам футбол бозӣ мекардед ё? бозӣ мекардем. хуш. ва чӣ овард шуморо ё кӣ овард ба ин академия? маро тағоям ба ин академия овардам. шуморо тағоятон оварданд. бозиҳои футболро тариқи телевизион тамошо мекардед ё аз варзишгоҳ ба варзишгоҳ рафта бозиҳоро тамошо мекардед? бозиҳои футболро шумо худатон шахсан мухлиси кадом даста ҳастед? дастаи Манчестер Юнайтед ва Реал Мадрид. ва аз дастаҳои ватанӣ чӣ? ватани Истиқлол, Хуҷанд. Хуҷанд, Истиқлол. Ты уже в академии или еще собираешься? Уже в академии. Уже в академии? Сейчас у нас уже прошла вторая тренировка, неделю, да. И как тебе? Тренировка нравится. Нравится? Хорошо тренирует. И какие намерения у тебя в будущем? Серьезные? Да, серьезные. Я хочу стать профессиональным футболистом.
Желаю удачи, конечно, и кани бачаҳо марҳамат боз ки фикри худро мегӯяд. Ту чӣ хел шуд ки ба ҳамин академияи футболи кӯдакону наврасони ҳамин Истиқлол омадӣ? ман дар ҳавлиямон бо мӯл футбол бозӣ мекардам. Бо кӣ? бо ҳамсоямон, бо дӯстонам. ва модарам гуфтанд ки академияи Истиқлолгиро кушод шудааст ва маро дар академия дароварданд. Модаратон маҷбуран оварданд шуморо ба академия ё худатонам хоҳиш доштед? манам худам хоҳиш доштам. бефутбол писарҳоро тасаввур ҳам карда наметавонем. хуб Сайҳонахон, шумо мухлиси футбол ҳастед, новобаста аз он ки ҷинси латиф, аммо хеле як мухлиси ашадии футбол ҳастанд. аз ҳамин таъсис ёфтани академияи хуб кӯдакону наврасони футболи Истиқлол чӣ хел пазироӣ кардед? Аслан шумо бохабар будед ё алҳол худи ҳозир бохабар шудед? ман худи ҳозир бохабар шудам аз оне ки ин гуна даста ин гуна академия ташкил шудааст дар вилояти Суғд. вақте ки хурд будам фикр мекардам ки ман он вақт маълумот надоштам ки ҳатто духтарон наметавонанд ки дар оянда футбол бозӣ кунанд. фикр мекардам ки оё ман ҳам метавонам ё ин ки не. аммо ин чиз намегузоштам барои он ки стереотипҳо будам ва ман наметавонистам ки гӯям ки ман мехоҳам дар оянда ҳамин соҳаро пеш гирам ё ки вай кунам, пеш барам гуфта. барои ҳамин тамошо мекардам фақат. вақте ки баъдан вақте ки калон шудам худам ҷустуҷӯ кардам, дидам ки духтарон ҳам метавонанд. мухлис ки ҳастед мушоҳида мекунед ё худ гуфта метавонед ки воқеан ҳам вақте ки аз зинаҳои аввал ҳамин футболбозонро тарбия мекунанд, яъне аз давраи кӯдакиву наврасӣ, воқеан ҳам аз вай футболбози беҳтарин, яъне чемпиони ҷаҳон баромаданаш мумкин? бале ман ҳозир пеш аз оне ки ба ин ҷо омадам, вақте ки дидам ки инҳо хело хурд ҳастанд, фикр кардам ки агар аз ин син бузург шуда мунтазам ҳамин чизро идома диҳанд, бозингари хуб мешаванд, ба он шарте ки устувор бошанд ва то охир ҳамин чизро пеш баранд. новобаста аз ин ҳам агар ки духтарон ҳам бошану ҳамин гуна новобаста оне ки стереотипҳо ҳаст ва ё ин ки оянда онро давом медиҳанд ё намедиҳанд, аз хурдӣ ба ин чиз машғул шудан беҳтар аст, барои он ки ту як самтро интихоб мекунӣ, дар ҳамин самт чӣ нозукиҳое ки ҳаст, чӣ имкониятҳое ҳаст истифода мебарӣ. ин бисёртар хуб аст назар ба оне ки ту 15 сола мешавӣ, 12 сола мешавӣ, баъдан мегӯӣ ки ман ба ҳамин самт мерам. аллакай бадан обу тоб меёбад, ту бисёр нозукиҳоро аз хурдӣ ёд мегирӣ. ташаккур, саломат бошед. дар як ҳафта чанд маротиба машқ мекунед? биёед бо шумо суҳбат кунем. 3 бор машқ мекунем. 3 маротиба. машқ ин ба мекунем. дарси асосии шумо, таҳсили шумо дар мактаб халал намерасонад? тамоман халал намерасонад? тамоман халал. дар мактаб бобоҳои чанд мехонед? 4-5. офарин, хаста намешавед? не. яъне ба ҳамаш вақт ҷудо мешавад. фикр мекунам ки хеле пур аз қувва ҳастед шумо алҳол ва пеш аз он ки ба академия оед шумо дар берун, дар кӯча масалан бо ҳамроҳи дӯстон футбол бозӣ мекардед ё дар дигар самту дигар ҳолатҳо масалан бо дигар корҳо машғул ҳам мешудед? мо бо дӯстонам бозӣ мекардем. дар пеши мактабмон як майдончаи футбол аст, мо ба онҷо бозӣ мекардем. ман шабакаи иҷтимоӣ дидам ки ин академия кушода шуд, ман хостам ба ин академия пайваст шавам. ҳоло ман дар академия пайваст ҳастам, бозӣ мекунам. бисёр хуб. ва пеши худ чӣ хел мақсад гузоштед? шумо чанд сола ҳастед? ман 15 сола. шумо аллакай наврас, пеши худ чӣ хел мақсад гузоштед? ман ва мехоҳам мақсади ки шумо ҷиддӣ аст? ман мехоҳам ки ба тими мунтахаби Тоҷикистон дохил шавам ва бозии футболи Тоҷикистонро ба пеш барам. бошад, барои чӣ не? хеле ҷиддӣ. як қарсак. ташаккур, саломат бошед. фарзанди шумо волидайн ҳастед. фарзанди шумо аз кай инҷониб дар академияи Истиқлол футбол бозӣ мекунад, машқ мекунад? шулмо мустафои падараш мешавам. ин ду ҳафтаи сем Истиқлолда дохил карда мондем. хуш, ки овард шумо? ман худам овардам, чунки ин худаш мусобиқаи Тошканд, O'zbekiston ба Самарқанд, ин дига мусобиқа, ин каратист. вақте ки ҳамҷо ман мебурдам, ҳам гостинисан площадка буд, ҳамҷо ҳисобш ёфта вақти бачаҳо бозӣ мекард. сони як рӯз ҷай задам, ҷа биё ту кадом соҳаи вибр мекунӣ? ман футболист мешавам. пойдам ягон академияи нағз кушода шуд дар Республикаи Тоҷикистон. сони ҳам Истиқлол гурӯҳ кушода шуд, Истиқлол академия. ваъда дохил кунандам, беҳтарин. машқошон зӯр, ман худам як рафта тамошо карда
میکنم مشقاشون زور دو هفته البته این مهلتی کم است، لیکن در رفتار، خصلت، خاراکتری فرزند خود یکون دیگرگونی رو احساس کرده استادید؟ چونه؟ فوتبال تربیه کرده استاده است؟ تربیه میکنه دو خلاص. فوتبال چونکی من خودم خوشم. نه کرته هم خیلی بهترین، چونکی چمپیونات میر بیام اشتراک کردیم مثلا مبانی چند تا دولت با هفتم جایی گفتگی. نه این فکرش فوتبال انده. کدومش فرزند شما؟ کدومی از اینها؟ شما بپرس صحبت کنیم. چرا ذوق شما بیشتر با همین سمت فوتبال روانه گردید؟ کاراته بهتر نبود؟ نه فوتبال. شاید خب از ابتدا از آغاز شما همین فوتبال بازی کردن میخواستید، لیکن کیم چه خیال شد شما با همین ورزش نمودی کاراته رفتید؟ همین خیال بود؟ و امروز علاقه جای خود رو اشغال کرده استادید، یافته گرفته استادید، درست است یا نه؟ درست. پس چیکار کردن شما؟ آینده نقشه های شما، نیت شما چه خیال است؟ درستی بهترین شوم. پدرتون البته شما رو دستگیری میکنن به فکر. تشکر، سلامت باشید. خب شما چی وقتی که فرزند خود رو با همین اکادمی فوتبال آوردید، ذوق او رو پیش از همه با این نوبت گرفتید؟ البته از سبب شوق زیاد داشتم به فوتبال. وقتی که شنیدم що و اکادمی گشوده میشود، اولین ویبر ما همین بود که به اکادمی داخل کنیم فرزندایم. فهمو نگاه کنید به چه خاطر برای اون که واقعا همین سمت فوتبال رو انتخاب کند یا همچون والدین شما خواستید که از دیگر کارهای مثلا شاید کمتر ناشایسته دور باشد؟ البته یکمش از کارهای ناشایسته دور شدن هر یک وای فرزندا، دومش آینده با همین ورزش مشغول شده از راهی بعد دور شود و یعنی خواهش دارن. البته ذوق و خواهش فرزند رو پیش از همه به اعتبار گرفتید، بعدا او رو واقعا هم شما دستگیری میکنید. بچه‌های عزیز، با کی مانند شدن میخواهید؟ یگان ایدئال خود رو در عالم فوتبال شما دارید؟ با کریستیانو رونالدو. خوش. برای آنکه و فوتبالیستی برای من هم زیر است و من خواهم به و مانداخ شدم، برای همین من فوتبال به اشتراک شدم. تشکر، سلامت باشید. بیاید با شما صحبت کنیم. برای اون که واقعا هم اینجا از ذوق و از خواهش ما یادرس شده ایستادیم، بسیار صحبت کرده ایستادیم. سرمربی هم گفتند که واقعا هم وقتی که انتخاب میکنند پیش از همه با همون کوشش و غیرت و خواهش هر یک نورس البته اعتبار جدی داده می شود و برای اون که همین نورسان یک ایدئال خود را در همین عالم ورزش، عالم فوتبال داشته باشند، برای آنها موتیواسیون باشد، با شاید در آینده با دسته گروه استقلال با فوتبال بازانی مشهور در بازبانی مشهور مثلا واخوری ها تشکیل کرده می شود تا که این نورسان باز هم با یک قوه دوچند با خواهش بیشتر در حقیقت زینه به زینه آماده کردن. ما حاضر حتما همین چیزا شرطنامه‌ای قطعی استقلال کرده آمدگی که وقتی که استادیوم خودمون می شود فوتبال بازانی تیم ملی هم کمانده استقلال می آیند با کودکانی همین استقلال که اکادمی همین ولایتی ساخته شده شد مشق میکنن، صورت میگیرن. برای همون نقشنده هست که استادیوم ما تیار شود حتما واهایم میبینن. یعنی ورزشگاه که آماده شد حتما این گونه واخوری ها البته در نقشه های کاری شما هست. بسیار خوب، تشکر، سلامت باشید. استادان عزیز، شما سابقه دارانی همین ساحه ورزش هستید، از عالم فوتبال خیلی خوب با خبر هم هستید، میدانید البته از نبض همین فوتبال آگاه هستید و این نوگونی که گفته استادیم که قریب یک ماه هست که الحال فعالیت کرده استاد از اکادمی فوتبال، شخصا خود شمایان چه خیلی پذیرا شده، چه خیلی قبول کردید؟ کدام از شما
савол ҷавоб мегӯед. Устод марҳамат. албатта аз ин ташкилшавии академияи футболи Иstiqlol мо бениҳоят хурсанд, чунки якумин ба назарам академия ин чиза даҳҳо сол орзу мекарданд ки ҳамин академия ташкил шавад, новобаста Istiqlol ё ки Хуҷанд. Академия як чизи маҳороти баланд аз онҷо тавлид мешавад, барои он ки шахсан футболро дӯст медоштагиҳо ё ки оянда футболбоз мешаванд гуфтагиҳо ба хиёлам ба инҷа ширкат меварзанд ва ман боварӣ дорам ки оянда аз ин академияи Istiqlol бозигарои беҳтарин ва аъзои мунтахаби Тоҷикистон, ман боварӣ дорам ки академия ҳама сохт инфраструктураш дар оянда ҷомеъ амал мебошад. Бе инфраструктура намешавад, бе майдон, бе варзишгоҳ, бе либоскашию, бе меҳмонхонаю, бе ҳатто мувофиқи шунидам ҳатто хобгоҳ ҳам таъсис додани аст. Албатта хобгоҳ ва хӯрока албатта. яъне дастгирии ҳама ҷонибаро мехоҳад. Агар мо хоҳем ки воқеан ҳам футболи тоҷик аз давраҳои наврасӣ рушд кунад, дастгирии ҳамаҷониба лозим аст. Ташаккур, саломат бошед. Тамошобинони азиз, ба дигар шабака пайваст нашавед. Бо Симои Мустақилӣ якум бимонед. Бахши рекламаро ҳамроҳ тамошо мекунед. навниҳолони тими Istiqlol чунин аст мавзӯи имрӯзаи печитоби замон ва мо суҳбатро идома медиҳем. Саломат бошед. Андеши шумо чӣ устод марҳамат? чунки дарсҳои амалӣ гузаронда мешавад. ин футбол на ин ки машқ бо ҳам зеҳни яъне зеҳни кӯдакро ақли ӯро ҳам бояд инкишоф. пеш аз машқ ба баромадан ваҳои ҳама чиз ба шинованда истода ҳамин рӯза машқ баҳо фаҳмондан дар кор. ҳар як дақиқа кадом ҳолат чӣ мешавад сумаҳо омода мешаванд машқ. баъди вай сони мураббиён машқа сар мекунанд. ҳатман синфхона ҷои хоб лозим. бе ин шароити фаҳмо. устод, як саволи дигар ба фикри шахсии шумо ҳамчун коршиноси барномаи имрӯза мегуфтед ки футболи тоҷик бахусус байни наврасон имрӯз дар ҳоли айни ташаккул аст ё ин ки аллакай дар арсаҳои шояд байналхалқӣ мавқеи худро ишғол карда истодааст? чӯ ишғол карда истодааст? Кардагӣ ҳам мана ҳозир навакак тими дастаи мунтахаби Наврасони Тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳон рохат гирифт. Навакак дар онҷо шогирдои моям бозӣ кардосиянд, бозӣ кардан. пешрави албатта пешрави ҳаст. ташаккур, саломат бошед. Ман бисёр мехостам ки аз нақшаҳои ҳамин дурбини, яъне дар ояндаи наздик академияи Istiqlol чӣ гуна нақшаҳо дорад ба хотири воқеан ҳам пешрафт моро ошно мекарда. Чун инҷо устод ҳам гуфта истоданд ки академия ки шуд тамоми шароитҳоро бояд дошта бошад ва оё имрӯз имкон ҳаст ки ҳамон шароитҳое ки имрӯз мо пурсида истодаем барои ҳамин наврасон ба хотири ояндаи воқеан ҳам дурахшони онҳо фароҳам бошад? با راهبری مؤسس Istiqlol فیروز عظیمجانов همین نقشه ما گفتیم که و نزدیکی اول یکم درجه ورزشگاه سازیم. در گفتیم که در ورزشگاه آشخانه، سینفخانه برای آنالیز فوتبال، سینفخانه برای تعلیم فوتبال. با در یک هفته 3 مرتبه درس‌های انگلیسی علاوه اینهای ما یک سال 4 مرتبه خارجی میبریم. 4 مرتبه ازبکستان، قرقیزستان و روسیه. اگر با بهترین باشه دوباره میبریم. به خاطر آموزش یا اینکه مثلا علاقه به مسابقه‌های جهانی میبرند؟ واقعا هم زبان دانستن لازم البته فهم این طرف. مقصد برای رفته با شناسایی با وسیع‌تر همین کودک‌های نورسان با رفته با وسیع شوند جهانبینیشون وسیع شود. مقصد با فوتبال نقص‌تر بینن پیشتر دیگر دلالت رفته دیده با بسیارتر انکشاف یافته مقصدشون و اوشون پیش با بایمونده پیش وقتی جون افته برای همین تشکیل واسه نزدیکای تا 6 ماه این کارو همش عملی می‌گردد. یعنی برای عملی شدن این نقشه ها همگی شاید تا 6 ماه مهلت لازم است. البته ما امید میکنیم که همین طور هم باشد چون خود نورسان نیز با امید امروز با یک ذوق خیلی به اندازه امروز آمده در این اکادمی مشق و تمرین کرده ایستادند و ذوق خواهشی همین نورسان رو خود شمایان همچون مثلا یاردمچی همین سرمربی خیلی بهاگذاری میکنید. Ребята все стараются, молодцы. Думаю, в будущем, через пару лет уже будут чемпионы. Хорошо. Мархамат.
ҳадафи якум асосии академияи истиқлол дар вилояти сухами аст ки тамоми вилоята наврасон ҷавоношро гирифта давоми 3 сол 5 сол ба ҳамин командаҳо 3 нафар бошдан ё 5 нафар бошдан ё 10 нафар бошдан ва тими милли мо ва варзишгони беҳтарини мо медодагӣ. Бошад, ташаккур. Самое главное, как подчеркнул мой помощник, это желание у детей. То, что мы видим, у всех есть огромное желание. У всех есть, у некоторых есть хороший потенциал уже. Некоторые игроки, как те, кто начинает свой футбольный путь только сейчас, а есть те, кто уже у нас занимались в других школах или в других командах. Поэтому в данный момент у всех у нас, наших детей, которые числятся в академии, у них у всех равные, понимаете, шансы в дальнейшем закрепить свое место. И самое главное для наших детей — это желание и упорство. И, как говорят у нас в России, я и раньше говорил, упорство и труд все перетрут. Поэтому данный момент ключевой фактор — это только желание. А технические моменты, тактические моменты и другие моменты, фазы, которые мы будем дальше разрабатывать на тренировках с нашими детьми, это все в процессе обучения, в процессе тренировок. Для этого нужно будет достаточное количество времени, то есть не все сразу. В данный момент самое главное, как для тех, кто находится в нашей академии, и те, кто хотят поступить в нашу академию, это только желание, потому что без желания, без вот этого выработки вот этого спортивного духа, без этого не стать профессиональным футболистом. Понятно. شما همچون والدین ما اینجا بسیار درباره ذوق و خواهش گفته استادیم برای آنکه واقعا هم با فکر شخصی خود شما، چون ما عزیزترین شخصی که برای ما خب نعمت است فرزندمون رو باور میکنیم. ما آوردیم به همین اکادمی فوتبال و از ذوق و خواهش ما پشتیبانی کرده استادیم، یعنی پدر و مادر، برای آنکه واقعا همین ذوق فرزند شما، همین شعله خواهش و فروزانتر گردد، خاموش نشود. شخصا خود شما همچون والدین چی پیشنهاد دارید؟ اینجا من نماینده ها از اکادمی فوتبال نشستند، مسئولان همین خب اکادمی هستند، چی پیشنهاد میکنید برای آنها همچون والدین؟ وقتی که پیش از گشادشوی استقلال اکادمیا مجلس گذرانده بودن همشه گفتن پیشنهاد ما همین که اول تربیه همین مربی‌ها مثال تربیه نقص، سخنی نقص فرزندها مثال وای کنن نگه همیایم دیلاش وجه وای میشد. وقتی که خیلی من دیگه اکادمی خیلی درآمد دیگه اونجا میدروید سخنای تنبال میزنند فرزند یا وای میکنند. اینجا این هفته میرد میبیاد و سخن با خیلی گپای بهنور این فرزند میشینه. اول همین تربیه نقص مثال همین اول نقص همین پیشنهاد ما همین اول تربیه. فهمو. Юный футболист должен вот как-то рассчитывать вот какие-то сложные моменты или же неожиданные какие-то моменты на поле. Смотрите, именно если мы будем брать профиль математики и именно знание математики, оно нам не может так прямо помочь. Но понимаете, что мышление в футболе — это ключевой фактор. И мы можем играть плохо ногами, допустим, ребенок, который приходит, он не может иметь тех технических навыков, так как он раньше не занимался, правильно? То есть техника и, допустим, вот эти технические основы ребенок в процессе тренировочного процесса в дальнейшем он по-любому приобретет, исходя из своего желания, опять-таки, и тренерских тренировок. А касательно мышления, здесь уже, как сказать, это мышление очень хорошо помогает в футболе. То есть, допустим, ребенок, есть игровой момент, он, допустим, нужно отдать передачу между двух игроков в разрез, он ее, допустим, хочет отдать. И мы, как тренерский штаб, мы видим, что он хотел, допустим, эту передачу отдать, хорошо подумал, но он технически не смог ее отдать. Для нас это приветствуется больше, то, что он не смог ее сделать, но он хотел это сделать, понимаете? Поэтому фактор такой, что думать на поле и мышление, то есть в самой игре, это для нас приветствуется больше на данный момент, чем другие какие-то критерии, понимаете? Поэтому это, считаю, ключевой фактор. Очень важный. Да, очень важный. Важный очень фактор. Важный. Спасибо большое, Устод Азиз. Аксарияти ҳамин кӯдакон фикр мекунанд ки шояд фикр мекунанд ки
бозии футбол бозии писарҳо аст. тӯбро мегирӣ, медавӣ, ҳаво медиҳӣ, меғӯронӣ, яъне гол. акнун инҷо муайян карда истодаем ки воқеан ҳам барои он ки футболбози беҳтарин бошӣ, номдор бошӣ, чемпиони ҷаҳон бошӣ, барои вай на танҳо масалан обутоби ҷисмонӣ, омодагии пухта, ҳатто донистани забон гуфтан инҷо ки забони хориҷӣ ё ин ки масалан ҳамин ҳисобу китоб, рушди ҳамин ақлонӣ, зеҳнии кӯдак хеле муҳим будааст. пас барои ҳамаи ҳамин омилҳоро ба эътибор гирифта воқеан ҳам дар тарбияи чӣ хеле ки гуфтан ҳамин футболбозони наврас мо дар ҳақиқат ҷиддан саҳм гирем, чӣ бояд кард? нигоҳ кунед, як футболбозро омода кардан инқадар муҳиму мушкил будааст ва заҳмати зиёдро пеш аз ҳама аз сармураббӣ, аз мураббӣ талаб мекунад. чуноне ки маълим гуфтан бениҳоят мушлини гуфтан бениҳоят ин ҳиссиёти ҳам бозӣ ҳам ҳиссиёти тӯб чувствуем ча мегӯем баъзе бисёр гапи нагуфтан. шумо гуфтагитон ҷавобан ман гуфтани ҳастам ки бисёри наврасон 99% писар бачаҳо гӯем завқашон ба футбол, лекин аз ҳамон процент гирем 3 ё 4% бозингар мешаванд ёки футболист мешаванд. на ҳамашон гумон мекунанд ки ин футбол ҳама метавонанд ҳама футболист мешаванд. на, ин футбол бисёр мушкил. аз ҳамон оғози мисол синни соли 7-8 солагӣ мисол мебаранд, нишон медиҳанд. завқ дошта бошад вай кушода шуда мебарад. завқ набошад завқаш вай маҷбур кардем футболист ки наметавонем. барои ҳамин ҳама сохтор фаъолият кунад дар кор. мисол психолог унҷо кор мекунад, духтур албатта кор мекунад, худи муаллим бо интихоб мекунад. оянда худаш маълум мешавад ки аз вай оё футболист мешавад ё не. ҳоле гуфтам ки на ҳама футболист мешавад, лекин завқашон бисёр. ино фикр мекунам ки футболи кӯчагӣ, футболи калон ҳам ҳамин тавр. на, ин нодуруст аст. футбол ин дигар чиз. футбол ин як худаш дорад, як интизоми худро дорад. ташаккур, саломат бошед. баҳри рушди ҳамин академияи футболи истиқлол, академияи футболи кӯдакону наврасони истиқлол ба хотири пеш рафтан, рушд кардани он шумо чӣ хел пешниҳодот доред? кадом омилҳоро ба эътибор бояд? агар масъалаи мураббиён гӯяд, мураббиёни бо таҷриба дар кор. агар шогирдо бошад, шогирдҳои шумо чӣ хел гуфтед, математика, илмнок шунаш дар кор. вақте ки муаллим, мураббӣ дарса мефаҳмонад, шогирдош вай шогирд дарк карданаш дар кор. вай дарк натавонад, агар мураббиҳо азоб мекашад даста. чунки 11 нафар бозӣ мекунад, 11 фикр ҳаст унҷанда. чӣ хел ки масалан ҳозир артистҳо мешинад, масалан гӯем ак доира дихе навозадор ё рубобназ вай мусиқӣ вайро мешавад. инҷа ҳамин хел. вақте ки мураббӣ як нақша иҷро мекунад, дасташ вай мефаҳмад, ва якумаш аз худ кунад, дуюмаш иҷрое ки мураббӣ ам дуни бозӣ иҷро кунад дар кор. барои ҳамин донишам зарур. кадоме аз шумоён чӣ пешниҳод доред? ё худи ҳамин футболбозони наврас ба хотири он ки дар ҳақиқат ба ҳадафи худ расед, барои шумо боз чӣ хел шароитҳоро муҳайё кунем, чӣ бояд кард, чӣ пешниҳод доред? Для этого надо тщательно тренироваться, хорошо тренироваться, вот, и чтобы вот, если ты хочешь стать хорошим футболистом, то надо это всегда хорошо тренироваться и стремиться к своей мечте. хоҳиш чизи зарур дар ҳама самт, дар ҳама ҷо хоҳиш чизи зарур, аммо интизом бояд бошад. ту ба як хоҳиш, ба як шавқ меоӣ, аммо вайро идома додан натавонӣ, ин намешавад. ба ҳамон самте ки ту мехоҳӣ, камёб шуда наметавонӣ. байни шояд ҳамин наврасон, сайҳона, шумо мухлиси як рӯз дурӯзина не, албатта оянда шояд ҳамин ягон нафар чи футболбози беҳтаринро дида истодед, аз ҷавобҳо маълум шуда истодааст ё не? хуб, агар барои умедвориҳо ҳаст дар шумо? умедвориҳо ҳаст дар ин ҷо. ман бисёриҳошон хубтар суҳбат накарданд ки ман бинам ки бисёртар, аммо ман медонам ки ҳамашон хоҳиш доранд. новбастан аз оне ки намедонанд ҳоли оянда чиз мешавад, аммо хоҳиш доранд. масалан ин хубтар хоҳиш дорад барои он ки ба мақсад расидан якчанд маротиба такрор ба такрор гуфта истодааст. ҳатто аллакай мефаҳмад ки барои ба мақсад расидан чӣ кор кардан лозим. беён ки ин баъзашон гуфтанд ки ман худам хостам омадам, ки модарам гирифта омад. аллакай медонанд, мефаҳманд ки чӣ кор кардан лозим.
بله بله و تشکر و گذشته از این شاید با همین میدانی مشق هم رفتن لازم با ورزشگاه رفته تماشا کرده دیده واقعا هم باگذاری کردنمون ممکن است شاید. خب مرحمت شخصا خود شما با اون نقشه هایی که گرفتید مرحله به مرحله رسیده ایستاده اید و در آینده ما واقعا هم امید کنیم که از این نورسان یک تیمی پرقوت استقلال تأسیس یافتنش ممکن است. هدف اساسی می گفتی شما که نهایت تیم استقلال اکادمی دولتی ساخت امی یکمش انتظام دیمش وطن دوستی همین انتظام نشود گپی معلم گوش میاد گپی ترینر گوش میکنند گفتی من استادا که مکتبش هم همش جمع کرده همین انتظام وطن دوستی شرف نداره فوتبال هم همش و وقتش به مشق اومده ایستان همش نقض میشود مویان دستگیری میکنیم اطرافی استقلال گروه اطرافی راهبرامو و فیروز زمجانوف دستگیری کرده همش پیش میبریم نقشه ما گفتیم ما به وای میرسونیم به انجام میرسونیم. البته امروز ساعت معرفی اکادمی فوتبال کودکان و نورسان استقلال بود و البته ما نهال شناندیم یا پیوند میکنیم آن را البته پرورش مینماییم تا سرسبز شود به خاطر آن که روز از میوه های شهدبارش کامها شیرین میگردد. این کودکان البته آینده درخشان دارند چون که از امروز برای رسیدن به مقصد زمینه مستحکم گذاشته می شود. اگر برنامه امروزه ما ذوق و خواهش شما را بیدار کرد پس شما نیز بچه های عزیز به تیم کودکان و نورسان استقلال همراه شده شهرت فوتبال تاجیک را آوازدارتر کنید بلندتر بردارید. باقی برای اشتراکتان تشکر تا برنامه دیگر در امان خدا باشید. خیر.